Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Пятницу після другої неділі з послання Духа Святого урочистості. Хрещу святий означає урочистість найсвятішого серця Єсуса. Дякуючи мені Богу за серце, з якого витекла кров і вода, за любяче серце до всіх нас, аж до смерті свого Сина, за любяче серце, яке не покидає нас, Божие серце. Как мы годно молились власти в эту святейшую ахвяру, просим Бога за наши. Поведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышиях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великая.
нами, які бяреш на себе грехи свету. Прими моление нашее, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемогутный Боже, мы ушановываем сердце Твоего милованного Сына и прославляем великие дары Ягоной любови. Просим Тебе, учини, как мы с этой кленицы Божской добрыни отримали Твою щедрую ласку, раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владалец в едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моїсей сказав народу: «Ты, народ, присвячений Пану, Твоему Богу. Тебе вибрав Пан, Твой Бог. Каб сярод усіх народів, які існують на поверхні землі, Ти був Його власним народом. Пан вибрав вас і знайшов уподобання у вас не тому, що колькістю Ти превысив усе народи, бо сярод усіх вас найменш, але тому, што Пан полюбіў вас. І каб захаваць прысягу, дадзеную вашым продкам, вывеў вас моцную рукою і выкупіў вас з дому няволі, з рук фараона, караля Егіпту. Таму ведай, што Пан, Бог твой, ёсць Богам, Богам верным, які захоўвае запавет і любоў да тысячнага пакалення адносна тых, хто любіць Яго і захоўвае запаведзі Ягоныя, але які адплочвае знішчэннем кожнаму з тых, хто ненавідзіць Яго. Ён не марудзіць, сам адплочвае таму, хто ненавідзіць Яго. Таму захоўвай запаведзі, пастановы і закон, якія табе сёння загадваю выконваць. Гэта Слова Божие. Милосердность Пана навеки для тех, кто Его боится. Милосердность Пана навеки для тех, кто Его боится. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердность Пана навеки для тех, кто Его боится. Он отпускаю все беззаконие Твое и вылечиваю все Твои хворобы. Он житё Твое ратуе от згубы, литостью и милосердностью Тебе коронует. Милосердность Пана навеки для тех, кто Его боится. Пан здесняет справедливость
і правасуддя для ўсіх прыгнечаных. Ён паказаў шляхі свае Маісею, сынам Ізраіля дзеі свае. Милосердность Пана навеки для тых, кто Яго боится. Милосердный ёсць Пан и ласкавы, долготерпливый и шматлитостивый, не чини с нами поводле грехов наших и не отплачивая поводле провинов наших. Милосердность Пана навеки для тех, кто Яго боится. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Умилованные, будем любить один одного, бо любов от Бога, и кожный, кто любит, народжены от Бога и ведая Бога. Кто не любит, той не ведая Бога, тому что Бог есть любовь. Любовь Бога до нас открылась в тем, что Бог послал у свет Сына Своего Одинородного, как мы жили праз Яго. У тым проявилась любовь, что не мы полюбили Бога, а Он сам полюбил нас и послал Сына Своего, як умилостивление за грехи наши. Коли Бог так полюбил нас, так и мы повинны любить одно одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли мы любим одно одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. По тым познаем, что мы живем у им, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа. И мы бачили и сведчим, что Отец послал Сына, Збавцу свету. Хто визнає, що Єзус Син Божий, у тим живе Бог, а Он у Богу. И мы познали и поверили у любовь, якую має до нас Бог. Бог есть любовь. И кто живе в любови, той живе у Богу, и Бог у им. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, кажа Пан, бо я тихий и покорный сердцем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час, отказываючи, Jesús сказал: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба и земли, что Ты сховал гэта от мудрых и разумных и открыл гэта детям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё передадено мне Отцом моим, и никто не ведая Сына опроч Отца, и никто не ведая Отца опроч Сына и того, кому Сын захочет открыть. Придите до меня усе спрацованные и обтяжаранные, и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня,
бо я тихий и покорный сердцем. И знойдите спокой для душаў ваших, бо ярмо мое любое и тяжар мой легкий. Это слово Пана. Присядьте на хвилинку. Сённяшняе святкаванне урачыстасці на Святейшае Сэрца Езуса выражае праўду, запісаную святым апостолам Янам у кароткім сцверджанні. Бог ёсць любоў. Вядома, з часоў сярэднявечча набажэнства на Святейшае Сэрца Езуса распаўсюдзілася па ўсім касцёле і было афіцыйна прызнана пад уплывам аб'яўленняў святой Маргарыце Маріі Алякок, якая жыла ў 17 стагоддзі. Яна пачула абяцанне збаўцы. «У багацці маёй міласэрнасці я дам ласку канчатковага пакаяння ўсім, хто прымае святую камунію ў 9 першых пятніц месяца, каб яны не памерлі у маёй ганьбе і без святых сакраментаў, і маё сэрца будзе іх самым надзейным прытулкам у гэту апошнюю гадзіну». Пад уплывам адкрыцця аб'яўленняў святой Маргарыты у многіх парафіях узнікла традыцыя, паводле якой дзеці, дарослыя, якія прымаюць камунію, прыструктуюцца да канфірмацыі, распачынаюць практыку 9 першых пятніц месяца. Сэнс святкавання абапіраецца на усеагульным пазнаванню сімволікі сэрца, якая выражае жывы вобраз бясконцай любові Езуса Хрыста да кожнага чалавека. Сэрца Езуса – гэта Христус, уцелаўлёны узбаўчае слова, істотна аб'яднанае ў Святым Духу з бясконцай боска-чалавечай любоўю да Айца і да людзей, як сваіх братоў. Калі мы ўзіраемся ў Езуса, мы бачым, што яго боскае сэрца паказвае на две важныя рэальнасці. Адным з кірункаў з'яўляецца місія. «Вось іду, каб выканаць волю Тваю, Божа». Місія Езуса вынікае з яго еднасці з Айцом. Яе мэта – гэта вечнае шчасце кожнага чалавека. З прабітага сэрца Езуса, як выкананне яго зямной місіі, нарадзіўся касцёл і сакраменты, асабліва Эўхарыстыя, які з'яўляецца сакраментам любові. Бог – гэта добры пастыр, сэрца якога палаючы агонь любові, палаючая дабрыні і любові, крыніца ўсялякага суцяшэння. З гэтага боскага сэрца паходзіць нябесная радасць за аднаго грэшніка, які пакаяўся. Сэрца Езуса абдымае ўсіх пастаяннай і нязменнай любоўю, нават калі мы здрадзілі, пакрыўдзілі ці нават адхілілі любоў Езуса, яго сэрца бязмежнае ў сваёй дзейнасці, вечнае ў сваёй любові. Сэрца Езуса прамаўляе непасрэдна да нашых сэрцаў. Яно заахвочвае нас адмовіцца ад бясплодных намаганняў самааналізу і удзельнічаць у справах, якія выконваюць з любові. Яно заахвочвае нас адмовіцца ад сітуацыйнага хрысціянства, якое зручнае, заснаванае на кампрамісах без намаганняў, рызыкі, барацьбы, невыразнае і размытае, кажа Бенедыкт XVI. Мы запрошаны не толькі захапляцца Божай любоўю да нас, якая адкрылася ў сэрцы Езуса, прабітага на крыжы, але і чэрпаць з гэтай бясконцай крыніцы жыцця і святасці. І потым несці гэту любоў тым, хто яшчэ не атрымаў паслання Божай любові, або па розных прычынах застаецца закрытым на яго. Сэрца Езуса заўсёды адкрытае для нас, заўсёды чакае нас. Ці мы далучаем сваё сэрца да сэрца Езуса, ці мы яднаем сваё сэрца
сердцем Божьим Сына, умоцним довіри небесному Отцу. Придите до меня все спасованные и обтяжарные, и я супокою вас. Серце – это криница супокою. Супокою, яка опирается на любові. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем. Покора до крижа, покора до любові кожного. І знойдете спокой для душаў ваших. Толькі ў сэрцы Езуса можа быць поўны супакой. У паяднанні з сэрцам Езуса поўны супакой. І няхай жа эту урачыстасць, якую мы перажываем на свяцейшае сэрца Езуса, будзе для нас штуршком да моцнай любові да Бога, штуршком да адважнага вызнавання веры, аж да крыжа, аж да смерці проліта, так як Езус полюбіў нас, памірае на крыжы. Бо Езус кажа: «Ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі». Усё тое, што я прысвячаю Богу, усё тое, што я яму ахвярую, усё тое, што я перажываю, усе цяжкасці, якія сустракаю ў жыцці, яны лёгкія разам з Езусам, Божым Сынам, з Яго сэрцам, і яны любыя, бо мы іх зносім, ахвяруючы сваё жыццё Христу. Амен. Зараз вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, всемагутнага, Царя неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі, стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока. У адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Аддаючы пашаву на свяцейшаму сэрцу Пана нашага Езуса Христа, узнясём нашыя малітвы да Бога ад вечнай крыніцы сапраўднай любові. Молимся за святы касцёл, каб культ Божага сэрца Езуса пашыраўся ва ўсім свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за пастыраў касцёла, каб услед за Христом, добрым пастырам, яны былі гатовыя служыць у першую чаргу тым, хто найбольш чакае любові і суцяшэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб іх рашэнні садзейнічалі ўмацаванню еднасці ў народзе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за сем'і, у якіх няма згоды і прабачэння,
каб добры Бог адарыў іх ласкаю сапраўднага паяднання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за жанчын, якія збіваюць зачатае ў іх жыццё, каб яны не заглушалі голас сумлення і прынялі дар Божай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы зразумелі неабходнасць і вартасць служэння іншым. Цябе просім. Молімся в інтенціях, з якими ми прийшли на гэтую святую імшу. Тебе просим. Молимся об супокою у свете, заканчэнні войнаў. Тебе просим. Боже, выслухай наши молитвы, учини, каб, прославляючи и наследуючи любовь Божьего сердца Твоего Сына, мы могли верно виконувати Твои заповеди праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ласкавый Отче, глянь на сердце Твоего милованного Сына, на полное невымовной любови. Нехай наш дар стане милою Тебе ахвярой и перепрошением же нашей провины. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами и с Духом Твоим. Угору сердце узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы, у сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку проліліся кроў і вада.
оттуль взяли початок сакраменты костела, как усе люди, притягнутые до открытого сердца Збавцы, с радостью черпали скриница избавления. Тому за анgelами всеми святыми мы прославляем Тебе, разом с ними вскрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, краніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя у хвале. Вспоминаючи смерть и мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконал его любовь разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзофом и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешенні, про усіх, хто в Твою ласт задишов з этого свету. Дозволь ему бачить свято обличия Твоего. Просим Тебе, змилуючи над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святыми апостолами и усіми святыми, які сподвеку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного,
як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы, были заусюды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить Тебе супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак спокою. Усмехнемся, будем навек собрани. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Пусть баранок Божий, выставив Тебе на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варты, как Ты увойшел бы меня, а я скажу только слово, и будет поздоровлена душа моя.
помолимся. Ласкавый Ойче, нехай этой сакрамент Твоей любови приведи нас до Твоего Сына, как мы, наполненные святою любовью, могли бачить Его в наших ближних, який живе и володарит на веки вечные. Дякую супольную молитву и Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа.